Pijenje čaja smanjuje mogućnost od ujeda komaraca. Mačke prespavaju 70% svog života. Adolf Hitler je bio nominovan za Nobelovu nagradu za mir 1939. godine. Kada bi Bill Gates svakoga dana trošio po $1.000.000, trebalo bi mu 218 godina da potroši sav svoj novac. Zečevi mogu da gledaju unazad bez pomeranja glave. Bruce Lee je bio toliko brz da su snimci sa borbama usporeni kako bi se video udarac. Samo 2% ljudi na svijetu ima zelene oči. Eminem je ostajao budan do kasnih noćnih sati učeći engleski rečnik, tako je širio svoj vokabular da bi rime u pesmama učinio boljim. Marlon Brando pre i posle šminkanja za ulogu u filmu Cool. 999 stepenica do takozvanih vrata raja u Kini. Vojvođanska ravnica. Iz perspektive Super Marija. Brana na jezeru Fedaija u Italiji. Severni pol. Šetalište iznad šume u Južnoj Africi. Kljova mamuta. Vodopad u Bosni i Hercegovini. Najčistiji vazduh na svijetu je u Tasmaniji. Planeta Pluton je manja od Rusije. Medved grizli može da trči jednako brzo koliko i konj. Najduži editing koji smo imali trajao je sveukupno preko 10 sati, a u pitanju je klip Srećni božićni i novogodišnji praznici.